ndabashuje mwese ndagerageza kuvuga cyane kandi nzunguruka kugira ngo mbe fair kugira ngo mwese tubonane tuvugane ndabashuje cyane ikindi ndabashimiye cyane bivuye ku ndimo y'umutima wanje kuba mwitabiriye iki gikorwa cy'ubutabazi cyo kuvugiranira ubwoko bwacu n'andi moko yose arimo aricwa mu gihugu cyacu ndabashimiye mwiyamashi mwese ikindi ndabizi ko turi kumwe n'andi moko yaje kudutabara hano arimo abandi bakongomani tubana mu gihugu ndetse n'ibihugu bibanyi abantu baba baje kuwifatanya natwe batari abanyamulenge batari abakongomani nabo mubaha amashi ikindi ku banyamulenge in particular ndashaka kubaha pole ntabwo ndavuga kuva ibyago twagize bibaye sindagira icyo mvuga ariko iyi acte yatuzanye hano uyu munsi yavuye mu mubabaro cyangwa se pain twagize mu gutakaza intwari yacu niyo yatumye tuvuga nico cyatumye twongera kandi kuvuga ngo icyo yarahagarariye yari umutwe wacu tugomba kandi guhaguruka kandi tukaba defiant titwumva yuko tugomba guheranwa n'agahinda n'umwijima kumva yuko isi turangiranye ariko twego basigaye tugomba guhagarara tugakomeza kwigwanaho rero mbahaye pole mwese buri umwe wese ndabizi yuko buri umwe wese umunsi byabaye ntawahamagaye mwagumye mu mazu yanyu mukabura nk'uko muvuga uko byabagendekeye natwe nk'abayobozi niko byatugendekeye ntabwo ari ibintu twari twiteguye ariko hamwe n'ibyo tugomba guhagarara tugaharanira kubaho kwacu twebwe kuza hano nabashimiye ariko murimo murakora icyo mugomba gukora kandi icyo mufite umwanya mufite ubuzima mufite amafaranga ariko abandi batanga icyo badafite batanga amaraso yabo rero nimba mwaje ninjoro mu driving ahantu kure muva mu mastate atandukanye mugatanga amafaranga yanyu mugatanga umwanya wanyu ibyo bintu murabifite mugomba no gushima Imana yuko mubifite ariko hari abandi batabifite rero ntimwikubite ku gatuza ngo mwumve yuko mwakoze igitangaza turabashimiye ariko ntimwakoze igitangaza bakoze igitangaza nabamena amaraso kugira ngo abandi babeho siko so mbahaye pole mushikame uru rugamba aha muri namwe mwumva ko muri kuri tere muri mu gihugu cyanyu cyabahaye ubuhungiro hari impamvu mwahawe ubuhungiro hano ni ukubera yuko ibyo abandi bagwanira kuri tere zatumye muza hano turashaka yuko abantu b'iwacu baba mu gihugu cyabo bakagira amahoro cyo kimwe n'abandi bakongomani tidushaka yuko twese tuva mu gihugu hari impamvu twaje ariko twese twaje tutabishaka twaje turi impunzi twaje tudashaka gutakaza igihugu cyacu abenshi muri twebwe twari abana so ntani choice nimwe twigeze duhabwa kugira ngo tuve aho twari dutuye kandi twari tuhakunda n'impamvu duhaguruka tukahagwanira kandi twarahavuye kera dufite opportunities nyinshi hano ni ukubera yuko tuhakunda kandi twifuza no kuhagira twifuza kugira aho siko so ndashaka kugira ngo mbakuremo complex yo kwivuganira yo kuvuga akarengane kacu yo kuvuga intwari zacu mureke mbabwire Gideon yapfuye ari sanctioned n'iki gihugu ahaturi he was under sanction ko murabyumva abandi yasigaje bose bari sanction right ko muragenda mwumva ama sanction menshi atangwa ku bihugu mwe mukumva yuko bitabareba mukumva gose ko ni ibihugu barimo barabisanctioninga twebwe ubwacu we were sanctioned before bino bihugu bindi biba sanctioned Gideon yari sanctioned Sematama yari sanctioned twigwaneho yose abanyamulenge bose bari abamama mubona birirwa barira bababomba mu minembwe bari under sanction kubera ko nibo nibatwigwaneho siko nukuvuga ngo nawe nimba we identifying nka twigwaneho you are under sanction muri kino gihugu kandi uri umunyamerika utanga tax so I think we need to be
free of fear. We need to be free of fear kuko nyuma ya fear n'urupfu kandi urupfu ntawuri exempt. Siko? So ndabashimiye rero twaje hano kugira ngo twamagane akarengane dukorerwa k'abanyamulenge, k'abatutsi, k'abahema, bikagenda notice bakavuga ibindi biri hejuru, ibintu biri surface, ariko abantu banyiri bibazo bakabibagira, ahubwo bagira ngo bavuge, bagira ngo bigwaneho, bakabapanishinga. So ibi bintu rero twese biratureba, mumenye ngo if we don't do it nta wundi bavugira. Ninde uzi mu minembwe wahageze wahabaye? Nanje nari mpari muri 2004. Hariya mu minembwe ntabwo bashaka kubona n'izi kamera ngo bakore amamarshe, bakoze amamarshe barabica. Muri Bukari igihe bigeze kwica abagore bagiye kuvuga, abagore badafite imbunda, muravyibuka? Muribuka yuko iyo abantu bagiye ku kibuga c'indege barababomba bakazana amasoko bakabomba ikibuga c'indege. So rero ntago bafite voice bafite ni mwebwe, muri hano kugira ngo mubabere voice. So don't be afraid to speak up. Ndashaka kubwira cyane urubyiruko rwitabiriye, ndabashimiye. Njyewe when I was in college mwiha amashi gose kandi nabonye muri benshi. Also ndashaka gushimira urubyiruko rwa Ohio in particular bagize accident, pole cyane, ariko you guys are all safe, right? Ndashaka kubashimira. Njyewe when I was in college, I don't know about you, since ibyo muza mukora muri college, you guys should be holding protest kuri college zanyu. Right. You should be holding conferences kuri college zanyu about kibazo chiwacu. Hariya niho muzamura abandi, you build the allies within colleges. Mu bandi banyamerika n'abandi bantu batuye muri bino bihugu, mukavuga ibibazo byacu. Nimukaza mutegereza ngo community ibanzi bahamagara hano kuri Capitol Hill. You guys are ambassadors in your college campuses. Mugomba kuvuga ibibazo byacu kandi clubs yose yo mu campuses barabibemerera, siko? So what's missing? Niki mubura? Murashaka gutumira abantu bakaza kubafasha gutanga ibiganiro, mukabimenyekanisha, and you build abandi banyamerika babafasha gukora activism, siko? So mumenye yuko bino bibazo it didn't start today, cyangwa it didn't start when you guys heard about it. Byatangiye kera. This is why your parents n'abasogokuru banyu bataba mu gihugu cyabo, right? And then namwe murimo murabivukiramwo, murimo murabikuriramwo. So you need to start acting now. Mugatangira kubivuga mu colleges yanyu, mugatangira kubizana hano kuri Congress. You really don't need the permission from Mahoro cyangwa isoko kugira ngo mutangire gukora activism, siko? So murambabarira twatinze, dufite amanama menshi hano muri Congress, kandi turifuza yuko muguma hano kuri ground, mukomeze mukore protest, ariko dufite inama 10 o'clock na 11 nabo muri New York. Nifuza ko abantu bo muri Rochester bakeya baje ku ruhande, turajana nabo kure mu representative wabo. Abantu bo muri Georgia nabo turabakeneye, bafite inama saa 5. Dufite inama all throughout, and we need to see aba bantu nibo ba decision makers kugira ngo tubaganirize ku bibazo dufite kandi tubasabe actions. Turi abanyamerika, tubifite uburenganzira, dutanga amataxe, we are law abiding citizens, right? Tacaha dukora, turi abana beza, turi abakristu, twarezwe neza, right? Abandi bafite ibibazo, abandi bafite nimba bagomba kubikemura, natwe bagomba kudukemurira ibingibi, siko? So I just want to thank you. Muramba bari Njye ndagenda ndo muri New York, nukuvuga ngo mu Congress dutangirana n'uwi wacu, nanje ndabajamwo nabo muri Georgia. So ndabashimiye, baraza kubahereza gahunda yose, dufite gahunda ndende uyu munsi, ariko mwese ndabashimiye kandi mwumve ko turi kumwe kandi tugomba gukora ubuvugizi no kugaragaza yuko we are here, we're not afraid. Ibibazo byose bihari turabibona, k'abanyamerika b'abanyamulenge bava muri Congo, we are also gonna stand tall, tubivuge uko dushoboye. Murakoze cyane kandi baye mugisha ndiyegereza metero.